nari ngeze ku rwego rw'uko noneho banyohererezaho umuntu ngo aze ngo atware umusatsi wanjye ngo bajye ngo kundoga ngo banjyane muri Kongo ngo bandogeshe ngo nsare. umuntu akaza nkamugaburira tugasangira nkamuha n'amafaranga dira ariyo gutwara umusatsi wanjye cyangwa ngo ngo uburoso ngo cyangwa ngo box. Imagine mwumva abantu turi kumwe. So people, it's your boy David, we back with another video. So guys, kumubizi ni bang after bang. Okay, dufite umudada mwiza for sure. Katuhure nawe twumve ibyari byo. So, hey beauty. Hey. Amakuru. Ni meza. So, can you give us a 360 for the camera, please? Damn. Wow. So, are you ready kumva ikibazo cy'uyu munsi? Yes. Okay, turi kumwe nande? Scovia. Okay, Scovia. Umuntu akubajije ngo cyangwa akakubwira ngo ku manota rimwe kugeza ku 10 wakiha amanota ngahe kuva kuri rimwe kugeza ku 10 kubera ubwiza bwawe wabaha amanota ngahe? Rimwe. Rimwe. Kubera iki? Kubera ko nyine ari bwo bukwiye rimwe. Oya wenda nka 2. Nusubungiye ko naguha 9. 9 biterwa n'amaso y'ureba. Wowe ubona wabona rimwe. Wakiha rimwe nka 2 wenda. Okay, 2 mu mukanya uragira na 3. Oya ni 2. Okay, kuko ikibazo cya 2 kiravuga ngo ubaye cyangwa se ukabona amahirwe yo kuba urubuto rumwe mu mbuto zose zo kwisi waba uruhe rubuto? Harya buriya ni kiye kiboro batarya. Cya kiboro kakaboro biti nkonje urakazi. Ushaka kubera tudashaka kukuribwa? Oya mbona bazibabaza pe abantu barya imbuto barazibabaza. Yaba we. Sure. Abantu barya imbuto nyine mbona zibabaje tu. Okay, ikibazo cya 3. Ikibazo cya 3 kiravuga ngo Scovia, ubonye amahirwe yo kuba umuhungu niki ibintu bibiri wakora bwa mbere? Mbonye amahirwe yo kuba umuhungu. Ikintu nakora se. Ikintu cya mbere nakora nabujijwe kera no kurira ibiti. Nakurira ibiti. Cya 2. Cya 2 natereta abakobwa benshi. We out guys, we out.